brzo na kavez broj 2 kako bi ispratili našeg takmičara. Stefan Ilić protiv predstavnika Irske, Daniel Bren. Izvinjavam se, moja greška, Dane Bren u plavom protiv našeg Stefana Ilića. Evo ga i naš Ilić. U crvenom uglu. Sve je spremno za početak meča. Tako je, Stevan Ilić ulazi. Njegov prvi meč. Nismo imali prilike da ga gledamo danas, ali evo ga, spreman. Inače i Stefan Ilić je također iz MMA kluba Loznica. Njegov protivnik dolazi iz Irske. Sportski pozdrav na početku, žestoko kreće, evo ga klinč, prilika za bacanje. Bren jako dobro kontrolu ima. Jako dobro sada. Da. Boljoj poziciji sada Dane Bren u plavom. Napada našeg Stefana Ilića. Evo, dobro je sada prehvatio glavu, omogućio protivnika da napada. Možda bi mogao ovdje da pokuša da plasira armbar kako bi promenio situaciju, da prehvati ruku protivnika. Kako su se samo upleli. Ništa konkretno, ali evo izlazi Bren. Evo sad side control imamo. Evo ga. Evo ga, izvlači se, možda on sada da napadne. Međutim, Dane konstantno vrši pritisak. Evo, uspeo je da napravi hvat, da napravi klinč. Čekamo njegovu akciju. Nije u lošoj poziciji. Kada bi malo samo spustio težište, možda pokušao da pokupi nogu protivnika ili neko saplitanje određenom kukom. Evo, ja ih sada i vidim, pošto sam blizu kaveza. Možda se sada i umorio, prehvatio je glavu. Evo ga single leg. Treba povući tu nogu. Evo ga single leg. Rušenje iz ove pozicije bi mu mnogo donelo. Double leg. Nepovoljna pozicija sada. Imao je svoju priliku, pokušat će da prikupi noge Dane Bren, sada malo i dagestanske škole rvanja, velikog Kabiba Nurmagomedova, ali brzo dobro ustaje Ilić sada. Ustaje, evo njegovog napada. I ruši Ilić. Ali u toj tranziciji ponovo on završava na leđima. Ima još 15 sekundi do isteka ove borbe. Armbar. Kraj, sudija je procenio. Nažalost, ostalo je još 2 sekunde do isteka ove borbe. Nažalost, tokom celog meča bio je bolji predstavnik Irske, Dane Bren. Potpuno zasluženo, ali sve čestitke i našem takmičaru. Sjajan Stevan Ilić, hrabro se borio. Imao i on njegove situacije i njegove momente. Prvi njegov meč. Iskreno se nadam da ću imati prilike ponovo da ga gledam. Ali toliko za ovaj prvi meč. Sve čestitke našem Stevanu Iliću, njegovom stručnom timu, njegovim trenerima, a
predlažem da se prebacimo na kavez broj 1. Kavez broj 1